Jer naša crkva, to je vrlo važno, a sveti Dionisije Areopagit to otkriva, ona nam nudi, podvlačimo, nebeska znanja, ona nam otvara dveri nebeske, da možemo da uđemo i da sagledamo, da vidimo i da znamo, i da naša vjera bude tvrda vjera, nepokolebljiva vjera. I takvom vjerom mi možemo da pomognemo, kao što je Pavle pomogao Dionisiju i mnogim drugim, da priđu, da okuse i da se umudre, da se napiju i najedu istine Božije, da okuse od života Božije. Međutim, drugo evanđelje o ženi Hananejki otkriva koji su to uslovi da bismo mi te blagoslove primili. U isto vrijeme otkriva i uzroke našega neznanja, današnje gluposti, jer nikad čovjek, braćo i sestre, nije bio gluplji nego danas, nikad pomračeniji nego danas. Pored svih tih mogućnosti i tih umišljenih progresa, nikad gluplji bili nisu u odnosu na božansku mudrost i istinu. A uzrok svemu tome jeste gordost, velika gordost. U evanđelju koje smo čitali, gdje se govori o smirenju i velikoj vjeri, po riječima Gospodnjim, velikoj vjeri žene Hananejke, otkriva se tvrdi temelj vjere i sila molitve kojoj se ne odriče. Tako sveti oci nazivaju tu molitvu. Takvoj molitvi se ne odriče. Takvu molitvu Gospod odmah ispunjava, ali ne molitvu bilo čiju, ne vjeru bilo kakvu, nego molitvu i vjeru koja se temelji na dubokom smirenju. Moli se majka, mučenice, ćerka i đavoima, kao i ćerke mnogih današnjih gordih majki, kojima ne pada na pamet da traže isjeljenje ovdje, nego po kozmetičkim salonima, frizerskim, spa centrima, pa onda posle toga kod jogina, vračara, ekstrasensa, čarobnjaka i vještica. I evo sad izgleda da će nepoznati leteći objekti da donesu prave dijagnoze, pa će majku da usreće, te će joj ćerka potpuno prolupati i na taj način problem riješiti. I takve majke ne savijaju koljena pred nebom, na zemlji, pred carem nebeskim, no umišljaju da su one boginje. A odlična je to boginja. Boginja kojoj su djeca demon. Boginja sa đavoimanom djecom, narkomanima, bludnicima, šizofrenicima. Odlično, pravo božanstvo, prava projava božanskih moći. Majka boginja, otac Bog. Panteon porodični. I kako Bog da se poklanja Bogu? Kako ja da se poklonim crkvi? Kad sam ja Bog, moja kuća je hram. Gledaj kakva mi je kuća. Gledaj koja je to površina. Gledaj koje su to mogućnosti. I ja nekome da se klanjam. Dok mu djeca laju po kući, škrguću zubim, ujedaju. Hananejka smireno, pazite, mnogo je to važno. I to je danas, braćo i sestre, i tekako moguće. Ona prilazi Hristu, osjetila je silu, a čuva se za Gospoda. Još onda, a mi danas kao nismo čuli, mi danas kao ne znamo, mi danas kao ne vjerujemo, mi danas kao sumnjamo. Danas
danas sumnjaš, posle tolikih projava i potvrda sile Božije, čudesa Božije, bezbrojnih iseljenja, mi uspijevamo i danas, ne samo da sumnjamo, nego da preziremo crkvu Hristu. Koji je to stadijum, braćo i sestre, karcinoma? Pa to je ono pred izdisak, koji je već koma. Hananejka, mučenica, majka, čula za Isusa kako isjeljuje, kako riječju demone izgoni, kako nema bolesti koja ga ne sluša, kako nema demona, ni jednoga, ni legiona, a da se njegovoj volji ne pokorava. Pa ide za njim, pa napada, pa ofanzivno, pa vapije: Isuse, pomozi, kćer moju mnogo muči đavo. A on ništa ne odgovara. A ona opet ne odustaje. Nije se Gospođa uvrijedila, nego ide dalje, pa vapije, pa plače, pa preklinje, pa kleči. Gospod opet ništa, pa apostoli, odnosno učenici, intervenišu, kažu: daj, učitelju, otpusti je, vidi koliko viče za mnom. Nema te vike danas, braćo i sestre, vidite i sami, nismo mi ovdje došli da vičemo, nemamo mi takvu molitvenu fokusiranost. Mi smo došli, došli smo, neđelje, treba, dobro je, da izbjegnemo pritisak savjesti, da nešto malo ispunimo, dopunimo uz ta naša privatna očekivanja. Nije to, jest nešto, ali nije kako bi trebalo da bude. A on, to je, braćo i sestre, liturgija, to je Hristos, to je liturgija. Hristos je i danas ovdje, ali gdje su Hananejke, majke? Kćeri vidim, kćeri ima koliko hoćete bolesti, i kćeri i sinova đavoimana, nego mi to nećemo, ili namjerno, ili zlonamjerno, nećemo da nazovemo pravim imenima, pa to zovemo depresije, šizofrenije, psihoze, ovo ono. To je đavoimanost, to ne liječi hemije, to ne liječi psihijatar, to ne liječi čovjek, to Bog liječi, i ne bilo koji, nego istiniti. I kroz crkvu svoju. Ali nema majki da vapiju, da mole, da kleče i, što je vrlo važno, da smireno čekaju da ih Gospod udostoji pažnje, pa i blagoslova. Zamislite samo da priđete Svetom Putiru, a šta zamislite, koliko se to puta desi, i da vam sveštenik kaže: vi priđete, onako smo se pripremili, vrlo pobožno pripremili, sve smo ispostili, sve smo iščitali, sve naučili, priđemo i sveštenik ti kaže u duhu Gospodnjem, ovako. I to, pazite, pred svima, na mikrofonu, pred kamerama, direktan je prenos, kamera je u tvoje lice uperena, svi gledaju i tebe i čuju glas sveštenika koji kaže: tu pred Putirom, ti da se pričestiš. Nije dostojno, nije dobro uzeti ovaj hleb i dati ga psu. Već je teško, a? Teško izvuči, braćo i sestre, kamoli da nam se Gospod obrati na takav način. Bismo se strahovito uvrijedili. Ma mi se vrijeđamo kad se ne pričestimo prvi. Mi se vrijeđamo kad je gužva, pa kad je guranje, pa kad hvali ovo, pa kad hvali ono. Ali zato đavo ne izlazi iz kuće. Mnogi su se pričestili, ko zna koliko puta, ali u duhu gordosti i ništa. A Hananejka, pazite, mučenica majka,
kad je Gospod udostoji pažnje, ali kakve pažnje, kakvih riječi, on je rekao, nije dobro uzeti hleb od djece i baciti psima, jer su tada Jevreji izabrani narod, oni su Hananejce, kao i dan danas što mnogi Jevreji hrišćane smatraju psima. A Gospod, znajući tajnu njene vjere, velike vjere i dubinu njenoga smirenja, reče joj, a ona njemu, pazite, brzo i jasno i precizno odgovara pa kaže, da, Gospode, pazite, nema nikakve uvrede, sve je to u redu, da, Gospode, ali i psi jedu sa trpeze gospodara svojih, jedu od onih mrva. Gospod, da i ona, ali i mi da čujemo, jer to je naš Gospod, to je onaj Gospod koji je danas ovdje sa nama, u tajni tijela i krvi, u tajni crkve. Isti je to Gospod, braći i sestre. Nije se on promijenio kao što se svijet mijenja. On je isti i onda i danas. Istu ovakvu vjeru on i od nas traži. Ovakvu molitvu on hoće i na ovakvu molitvu i danas silu daje. Ali gdje je to smirenje danas? Gdje je to trpljenje? Gdje je ovakva vjera? Gdje je ovakva molitva? Hoću li naći vjeru, pita se Gospod kad drugi put dođem na zemlju. Ovakvu vjeru, pazite, vjere pozera, vjere glumaca, vjere fariseja, književnika. Te vjere, braćo i sestre, vas da ima, to je jeftina vjera, toga ima gdje hoćeš, to je bižuterija, ali ovakve biserne, dijamantske, zlatne vjere nikad nije bilo mnogo. Uvijek bila rijetkost, a posebno danas. Vidite, ovo evanđelje nam otkriva kakvu vjeru Gospod hoće, kakvu molitvu traži i na kakvu molitvu odgovor, i to pazite, moćan odgovor daje. Kad je čuo ovo njeno ispovjedanje vjere, da, Gospode, ali psi jedu sa trpeze gospodara svojih, on joj reče, o, ženo, a rekavši njoj, on i nama govori, i majkama, i očevima, svima nam, o, ženo, će Gospoda svi to čujemo, i evo, možemo da čujemo, velika je vjera tvoja, neka ti bude kako hoćeš. Pazite, blagoslov. Neka ti bude kako hoćeš. Neka ti se ispuni želja koju imaš. A koja je želja majke mučenice? A samo jedna. Da joj dijete bude zdravo. Da se oslobodi pritiska demonskog. Da se oslobodi okova strasti, ludila, bjesnila. I, šta kaže evanđelje? I ozdravi kći njena od onoga časa. Postade majka, pazite, progonitelj demona. Molitva koja demone progoni. I to vidite, nema ni, pazite, čak nije bila ni blizu ćerke. Nismo je opkoljavali trebnicima, molitvenicima, krstovima, moštima, čime sve ne, ali bez smirenja, bez vjere, utemeljene na smirenju i bez molitve koja iz takve vjere ide. Neće onda Gospod. Je to molitveni automat, pa koliko daš, toliko ti se ispunjava. Gospod traži smirenu molitvu i veliku, ali smirenu vjeru. I pogledajte kako djeluje. Nije ni prisutna bila majka, ćerka je tamo bolesna, ali majka pogodila, otkrila šifru i pazite kakav blagoslov, da joj bude onako kako hoće. I bi odmah demon strče iz ćerke, odmah.
Tako i mi, braćo i sestre, da se učimo smirenju, da se učimo smireno mudri, da se učimo trpljenju. I nas Gospod, ako hoćete do ovakve vjere da dođemo, i nas Gospod smirava kroz razne situacije i kroz razna dopuštenja. Obara nas, smirava nas, a sve sa željom da nas podigne, ali da mu budemo zdravi i pravi. Ali pazite, na temelju smirenja pravi. I da nam molitva bude takva da je Gospod brzo usliši. Neka bi dao Gospod da i mi steknemo taj duh smirenja, kako ga je stekao i sveti Dionisije Areopagit, pa mu se nebo otvori. Kao žena Hananejka, pa postade progonitelj demona, čudotvorac, majka čudotvorac, vjera od koje demoni bježe. I mi, braćo i sestre, da se ne ljutimo kad nas Gospod smirava, da se ne ljutimo kad se odmah ne oglasi o naše molitve, kad nam odmah ne ispuni želje, nego polako, strpljivo, smireno, a tu je on, čuje on našu molitvu, nego mjeri temperaturu vjere, mjeri vjeru našu, pa kad vidi da je došla do one velike mjere smirenja, onda se okreće i blagoslovi silu daje, veliki blagoslov i veliku silu. Tako i mi pred liturgijom i pred tajnom tijela i krvi smireni da budemo, braćo i sestre. Nemojmo olavi da budemo. Nemojmo istinski psi da budemo, nego smireni kao Hananejka, pa će ne samo mrv, jer ne hrani Gospod nikoga mrvama, nego daje nam svoje tijelo i svoju krv, podjednako kao što je daje po noći crkve. Istim blagoslovom blagosilja i nas, kao što je blagosiljao Dionisija, kao što je blagosiljao svete apostole i svu crkvu do dana današnjeg i kao što će blagosiljati do kraja vremena. Da bismo taj blagoslov, još jednom podvlačimo, mogli da primimo, potrebno je steći duh smirenja. Molitvama smirenih svetih otaca i mi da ga steknemo. Amin Bože da.